niba papa wawe wavutse muba mu nzu y'amabuba cyangwa y'ibyatsi, Imana ikakureka ikagutumbereza n'ubya papa wawe yego mu nzu y'amabuba, ukavuka mu gitondo muvuye mu bitaro, niba byarakunze kuvukira mu bitaro urazi ko bitakunda, ushitse muhira ukiruhinja urabona imagimva ariko ugiye kuhinja ukanyagirwa, Imana ikakureka ukabaho muri buzima. Hari iki Imana yabigiye tuvuge ngo amen. Ni ukugira ngo papa wawe azahindure ubuzima nawe. Imana yatuzanye wewe ifo gutwara mutwara tugiye twavutse bimeze gukena burya njyewe usanga umuntu yaciye gushara mu ishuri akajya amadeni yawige utabutevye gushukuye kwishuka zo yaje gutegera karakurondera nashagetse hatamu ibintu byose Imana yabikoze kugira ngo wewe ibyo bivuze byagiye Imana yabigira neza muzobona yakoresha mu Imana turi kumwe kubera ko umuvyeyi ndahinduka umuvyeyi umujyanini kaya ko akoze papa wawe yitwa gasupari cyagera umujyanini byawe tuvuga twese ntabwo umuntu atwaje guso wawe inde bariyije ushobora n'ibyo bari kubaza bari kuvuga ko wawe tuvuge ngo amen iyo kubaza ewe umana kurema n'urugiye ku isi byawe nande hatavuze bari kuvuga ko wawe bivanye n'igihe yari icyo gihe naho yari yaguzwe icyo gihe Mugabo nyene yakuzana uzohinduka. Uburundi uzohinduka. Wewe Uburundi uzokumve nawe ugende muri Amerika wigira ikibazo ufati urya agare cyangwa reke turabuzi. Agare ko